many say also data call YouTube who attention TV one paho na oda so share attention TV attention ko concert o ana me akosia sparkles me de bro oh attention TV so me ba cho me share say won subscribe ya no subscribe na me san so say won subscribe na say won share so na wasan so ashare amaye ensem bi call so e waga na ha say ya omo de afa social media say me ko concern him a attention TV ma me ka wasam kwa na yesem miwu na Sefa eden nsem bi atitudwa e social media so na naba na mo so ede adwenkyere ana efutuo ama ye sister abna kokko ensem bi keka we ho ana me akosia sparkles me di bro e kokonsa te so e attention TV wana wasama sneda ne da aye University Foundation na ya oba so no bia ode ne ho asi o so ode ne sika na ho ode nya ho nya de ebe ma mobro wa wona woni bie ani ejanka na University say wo de say wo mo bia wo de fa be so no na nya me ebe sha so na wono so oguso e sha no no obanya University I was 05483029850 05483029850 me twa me ho aba meba sisia mema wakwa ba meni so papa yese wonya abranya otwen e de twen mema me kotwa me ho simma pe e de ba ye attention kokonsateo ana me akosia sparkles me de bro na sna me de kan kaye no Sefa ye ni na ni me say ichoko ene de ni asema o ka kire ne fans ene Ghana fo ni na se akoye se enyuma wo bono Ghana fo eni enkoso na akoye se ne physical eyinu ne Nyankopon bono no ode bo no le Nyankopon ede ne ba wiase o ka che ne se me ba Sefa enyuma bi se na ba kwache big you know but no dey wan fan tichi o de fa nyomoto wo akoye se Ghana fo enyuma yes sister Sefa ede nani esisu se opese wo ye no enye eno ho asem na wo ye ana wo ka enyum opese edu akire no enye no ana Ghana fo wo boa nanso ne physical na ye hu no enu ebi ni nufo ene etso no wo no ye na enim se Sefa no ho efe papa yie nanso akoye se Ghana fo wo kasa afa no ho a wonka asem bia elfa no nyum no asem a wo kan ne se girl you fine what girl yi ni hucha girl yi se no ho ye fe na girl yi se ne to doso girl ni fo isisusu eno ho asem ana akoye se Ghana fo watai eka Sefa na so atibi na wate ewei ana okache Ghana fo se Ghana fo mepa mo chow enye minufo ana me beti social media enye meto ana me beti social media enye se me pe big man bi ni na date nanso enyum ana me beti social media me beti ho a me pe hu ne se Ghana fo amodom na mo support me anka ichoki de anka enko ba bia ichoki order se ko ba bia na so anka mo pushi na endu ba bia anka wo se edu na so nya no na mo ye akoye se ne to ene ne nufu eho asem ana mo ka Ghana fo mema ne de ha ebi mu they will never disappoint you Sefa me dem hu yan kafa ne saa o na so say no Ghana ha say no ni wiase an kasa na eto ne nufo na kwa say oba ni bia e say kwa ma kwa yokoto nufo ne to na wanya me dia ma uzo ye ka wanzam sa na so complain so anya hwe esi Ghana fo Sefa ka say mo ma na emani enko enyuma oye no so na mo ma ni enko du ba bia wo say edru na enyum no ekodu ha nyame ebe sham papa ensi wa ne ne ye ma memo interfo mienu bia wo Ghana ha sei omonyom akọ viral papa paye wo ye Tvgh sisters se wenyin ye anazo wache wo Ghana ha sei wache obi ase ha sei ya oni mi eni etinye se Tvgh sisters for wonyom eye de papa paye wonyom etakuma opese okuhu kra na oto onyom kra mo to monyom kra na obenya abotoye mo adwin bia da wosu bia no kra na hwa nyame ebesesa ama na eho ana mo tue mu se enyom to no enye so mo sori ya na omo ebeto nyom no omo de ne se wokwa asori na wokwa asori no ene le se munum IGP aba ene se no
prophecy no asem for no won time man sa na somebody ne de on setete no so obi show won come and just say efri nyame enye se say ya trufo di fo ibi abefefo mu a ye hu ne oye papa na ye sanso hu ne oye enu na omo ka se wakwa asore no ye frɛ omo beto onyum na omo to onyum yiwe no di fo pani a ye frɛ ne John wan bodin no ensi John na na wotimi kan ye John e ka kyerɛ omo ma me se nkofo enkola we omo de nyum to ebedu echi papa paye na omo ma me no kra na fa enyum a omo to no very very serious na so odifo no e kan ye no eto ne ma me akoma so e ma omo start ye ejuma fa ho anything that say no you say frɛ gospel legends then the Tvgh sisters so e ka ho na me dey sorry so and then na aba ene abna kokko e kopie mo United Showbiz just this weekend na mo kopie ho nom no abna kokko e ya ade papa paye so wan kasa so kasa wanya ade ende me ne wo enya adwen fi se ho nom ana hu se me sister Penny na aba na mo ma ye obone papa paye na e wasa me power cho na ensem okan ye no e ya Sefa me pese go hwe video ni ye be ba sisi you know, and I feel that sometimes it's self-destruct. So Abna, I have absolutely nothing against you. I loved you the very day I met you. I haven't stopped loving you, and I wish you the very best of life. I don't have anything against you, but I just hope that you put in measures to reduce the impact of the destruction you cause to people. And it's not just me, and I'm speaking for a lot of the people whose names you have dragged in the mud. You know, and I really hope that you are sincere this time and you mean it and you are remorseful. So that's all I have to say. Major say one kasa what say nya ye mama ye class prefect and the bachelor in English na kan ye no or the footwo akwa ama abena kokko say anko be ya oma obi handle the social media platforms na any pages ni na e ma no ana mene no e ya adwen if say obi enim e wo mu say abena kokko e sa no ho ya ready nanso obi nim ne ochena ebeba eno nti no ye bedi na aba anamwa efuto nachi ne gidi se abena kokoso ebetie efuto ni papa senya se nyoma bi wo ho na eba na opese oka ne manager anas ne hand social media page ne be hu se asem we de eni kwan se me de koto me boss platform so anas abena kokko platform so na abeta ne hye ne image ye bedi na aba so as se oje e pacho no fefe na ojitu mu se abena kokko esanso embeye ne babiem na danfo ene ne bibia we so ana megina na me de attention kokonsatio ebesi midin ane akosia sparkles meda se ohweye